7 veces yam de 700 bajando chela junto igual ni 100 walimul tola in 100 mul to ya multiplicar Dios tú tola unos 700 mules mahanta apno baitu ko calculador baitu handak abi walimul asha chual het reino de hermano ya estamos salvos seguros shaun hermano todos son tok baicham koma se shibai tu shiabe etom tok ley tok chige mis advertencia awach akechalo haiko ya ile che shiwa hok on hok shot wal kuna le shibai shot shamitsewi jamwal aindi wale tup ke bainak ahbal bainak chonom kamane wacha kuna le shiwa hok awa kai hunyo bales pidi bales chawal da ayos kina paira hakko belador wal hakko belad opo bisha to artisen hakko kristas ko ana tup kishon makamak tup kishash tup kishin hasta llevo a chico gusto con chumla hay un carismático con diabi tú sabes que te va hermano con chumla hombre hay 8,000 cancham di 5,000 anabi matas chacham kashlan mat chacham akash matas chacham zeta 5 wah ayo youtube kishalil abi te shibos Dios quien vive hermano si usha hay a wipualo junte por amcha chimbet ba achmesh hay malos tu chinchon le kamo chimbet malos espíritu que depende costes que ambecha be umal tok shinga chumal asa hap ay chinok tok bay kumam Dios hermana an ayela ibe chumicho geto yop te geto pero shira asanto holon pene que dian chi ok hun santu yal sa te tich ay tu yal sa te ti ok elich ok to bay cham kumam herman be yuf kumul ay sheko zakhudir chena bis gahe mulna nay de may bis mulyet kalda chwilo hun san kuyo yet shimbeiter wah ta hunsan mil hunsan mul mas mima ay hunsan capital paz de Cristo hermano te ay mul weto hermano mas ay mima wet cocha mas mima wet sol se tet chame chigala chin hay kay de hermano kusahin ul ay ul hun el tiempo al chin hay pas hun sha asan shiman sha kay iglesia kardi shial hermano mingo ewi ayetu kawal chemte shiel ton chal hermano tishin ul kohietu ya ayin pas egnani yetchi uluta kan chene tu mul yetu penan mi mansha piorta chin hay huni jam de masal milimul ma million shabab no khimul akshin dakton el dakyalan chana o qaba beykul al weto der o kana bil kula yet kumbe khadi kawal mi man ay ka shola mul lehi wa jabisa molto o takta mai tito wala bi ma bi 7 amul satak Dios China chelani wish takwana matolani shin somon kanto tama kuna mul na cha shabelo mai okuni mul Dios pero wata man kuno mul mai ok 7 mul mami baya sata 7 shijam comando 7 veces más sus pecados quien vive hermano zet khuder kubachena shanchial chan komam karla ayo huya yok chwab ainti shan shijam komam karta yuhtula yushan shin shijam yet kun tiempo ti am che yet to kin kane ta yel gabi taman yel oximan el sakcham na weti es que am che yai pues ayin kane ti bai no shijam shun yal gok cham no al se tiu yuhtol am che tal chiala kane komam no se hermano quien vive hermano a su nombre. Es que el Shivi va hecho un ay que iban lejano como un hermano. Nunca morirá. Nani chok su vicio va hecho un ay nani. O cuál te callas. Ashti nani yamdak am chicho na kul. Toche ve con heba como que ya vio como nani. Koshol dinan to kolahan ko vicio chena hermano. Yamda manim anke no ainti yamdak am manim anke no. Pero yamda mas lektin. Sabay ko na habawetok. Abi, yamta manim angke nok ainti, yamta tolek ti pasin ay tahak seda chula komang achinahok. Junto. Huksha. I yamta ashti nani? Yamta ama problema in choche. Yamta am chapar pasha hek. Ay shegnan herman? Yamta ama problema in choche yamta am chapar hek. Yamta abay tienda, ay que toca abay tienda nani. Antonio Juan 2 casillas huevo, Antonio Juan un caparina,
Antonio Juano, 2 sardinas. Antonio, mi mancha, va tiene hit y ya lista, va tienda. Son error con santo. ¿Sí hablan, hermano? Y Juja. Ahunza como sara Dios civil, ayul con yam tai bech anon, yam ta pujon, ko push ne ko ba. Shala papa nen, may toh mul nahil. Spek kan lobe. Ko vicio bay ok dinani. Majuja, ayun kumulas katito, escoge que lo seta bech marchel aguna celarte ay nyakwa par pa en ujo bish. Ma pichi lo magrish ko monte ego civil ko vicio et kun tiempo alti. Mag chua biala inti. Inti hermano kam chinu wancha tol awale uko mantula shlok satin. Tol awal cham uko mantula chambora chero tula shalo chamai kahu grase kachun ugo anshi. Asa sham yul natu uko mangal kangka okto yula kam cholela kang wachota bacha. Hasta imag chwil chahli eslo ani shi askala. Chakola chinchoto chintoh mul nahil si tola mai chosat. Limsin sa ya taklo to chimbe ishi. Abi son vicio junto a Ibeca Shut ko bachula indi ko yechon lowi. Awalane hermano te cantos a Hainabshi. Toch anima ay kulyuliatut. Ibeche ko shol bakamach. Tashek am che shol ko malang walu shi ay chin ehab ko shol hermano chos ko vicio hu honon. Ma yechon beyi. Ay bachula indi yechon beyi. Ainti hermano, cam chinugu an, ainti cabal, cam con problema cha, porque hay bechalas que ti, hay un ti hay un la santa renovación, ya ve hermano, la santa renovación, porque mismo se tiene walking, what gusta, asa shilon anjabi, asa shilon yejabi, asa shilon moda, shilon reglamento yejabi, cam cholilal, ya es problema, ya es mule, vai comam de usted hermano, shap chan shil, vais que hay que santa Dios. ¿Quién vive, hermano? Mawashi competencia de música, que te había común. Santa Dios, agua incompetencia, es que ti hay un de hermano, buenas comich, shaleb hermano, tío, viete, hay un ticha, watcha, en poder, shalhet mejor. La yo común, Santa Dios. Makamach chena, am kaiti, chek, sol ministerio chwila, chinege más en el ministerio, nilan toskala, kala. Bay kala un saak nuevo comunidad kala chuila ibe chokunza owal tu sol ministerio hay un de hermano watch head shale diop takbiliete tok shepit un solista ti salva head hay oh ta choque tu tishma la ipak al nawal de yoshi la maino son vicio. ¿Quién vive, hermano? Shiu chamay chun ay kayi mayuko pichil sata komam no chu ayuko pichil shali moha hermano chay ti moha da wechwa ko handak Echua hunch elish, pero what yile wedding da huntilashi. Ma patsung ay nahubi ang blusa to ay ang patsun ay ang chohyokti ay ang mojada marcador shabi. Ahay ka Santa Dios. Paz de Cristo, hermano. Kawal ya hermano, como Santa Dios en coche wala inti ay chin egin yobra kumam Dios chuoche to kamchi ilay kan, woche to yay na khilkal. Ay bay chuila ay bay kumay nekba, tukan lo kunok me bistach chahin. Seta hog hermano California. Sata chahun kam tum shku hir kai huk baltula mai okomul. Hiril yai ko hun noto sata hon kam tum echa kam tum an masik yah kanok abi. Pim ham noti pim hito bai ko nash. Paz de Cristo, hermano. Yo cuayune a Dios acá yel ya. Ay tum amen, makam sha amen. Ya hermano ya. Ashut ko na nani kawak am komul kam shetne tok le Dios ya watch on ay undi tok ay komul chuhay chah domingo chuhay vigilia yung oración hasta ayuna ayon ka ego cumplir tok watch shetne tok kane Dios con chinani kamak lanang het non tok hasta yo con lo ve chuma het non tok hermano etom tok le Dios etom tok bendición Dios hasta yo con lo ve chuma he kusayon komul bay cocina Chalay ko lobe, kan liang ko kapej, kan ko yale, kan nash ko chisto, ko nach kana ich kan an, la yo ko mul satak Dios. ¿Quién vive, hermano? O ko chako kapej to kan nano shabaso ko kapej ane come tek wahon ga ko lobe, to ko chuge nach kapej yan. Ishamisa kan to bay to ay chita plono, abi chita plono. Shindaman ko mul khontu jena. Tok ay kumul hermano, tok kumul watch on, tok ay bay chumba wahi, tok ay kumul Santa Dios y aklan con le Dios. Tok che yeke inten chaval, chico mames hermano.
Ay di ko tol bay ba kun chual da sol dai ni chok to kun san bay na ba ya shingul ya chin lowi ya shingul chin lo na no chi wan ka na no sha ay chi lo no amach shi jam ko mam tu hermano de chen la to uba la yach al bay herman mi mankulal ang wa chin lo ba hab chin lo hab cha kha ayin o ab la yo ay tom gloria a Dios makam sha Escuchtak, Eswana, San Agustín, Copey, Evangel, Chamcomam, Sanchiala, Jesús, el buen pastor, Tocayokin Cal, Nela, Lejon, Bay Chamcomam. Ay, Buninal, ay, Chihuahua, Tunep, Yegen, Titan Dilno, Shatide, Octavio Coral, pero siento Yegemep, que manjap, Mandaro, Cal, Nele, manjap, Chibo, Amén. Tutun Kaita Yoche, Comam, Tushin, Hilek, Ashkatila, Ashkatialbay, Evangelio Mateo. Hilech Ashkati, Tsechibai Evangelio Mateo. Evangelio Mateo capítulo 7 versículo 6. Nani mahtowa leer, Aishria leer nani como buen cristiano. Esa Biblia a leer by Mateo, Juan Tsechibai tu, que último Juan leer para que Ashkatu y el Zetajala. Y leer by Evangelio Mateo capítulo 7 versículo 6. Ay magchalong gloria a Dios, bay cham kumam. Ay to magchalong aleluya, bay cham kumam. Okay, yal jahe kayal amen. Mel jahe? Leer by Mateo, hermano, kaskal hay civil, asam con debilidad chula indi hermano, todo asan cham pastor, todo cham predicador, cham, les salen callado. No hermano, choche con salvación con más alim, más cham pastor. Más en episodios de yoche. Más en el cantante chioche. Pues como ando hapse shicham kamak es ademer la participación a un leer en Biblia a la casa de Dios hermano. Leer nani by Mateo 7:6 na cheshi. Ayo castillo chi almas wajali castillo chi baindi. Hale castillo na leer by tu. Amén. May habe. Bermani nak swal hud out ain swala. Cetu jam pregado calon di tual sita hapsial jam nyanyo syal to ay shabi ko kaneh Dios kame shabi ingles. Cetu mo kala prega ibon sa no il coral ay no ay ba kachi weto. Hermano Chibit ni hermano Pedro Aloni. Testigo weto iba hu evangelio ti siaskala. Am ciat se dieta chahul bai kunsan chiti. Makchel chalayi a Pedro chalayi. Ashati nani ayon chon alayi. Makchelana yala dinani. Al león. Makchelana yala dinani. Al león. Kamna siya kwa beni. Makchelana yala dinani. Al león. Kamna magchelana yala itinani. Chucha wabe nani mahishwal ko hueto. Piota la wache beiban. Magchelana yala ichi al tinani ayin. Piota la wano la wache como al un ejemplo nani. Awe hermano ma futhalne el como indi. Ayon el como yeto Mariano, sina chaka ba weto hermano, tamasta pues na. Toko hato ka ba solin problema, kusen ka sin el ka betien magchon set ato Mariano. Toko waach ayin. Chinachel nani? Magchelana yalla chi altinani ain chinala ainti. Ainti sin capte chua hermano Pedro, weto pertala. Manchio como se chuala, abi perta yunin al Dios. Mientras chua la hermano weto, mejor ain chin ochial. ¿Quién vive hermano, hermana? Shiashkati 7:26 Shiashkati. 7:6. No den lo que es santo a los perros. Am chia yok se dieta do chahul bai no chi ayo ko komete ay kay nani ayo ko chi ay ta kay des komete magam no to kay chi ay ta kay hermano Juan hermano Ming mai chi sen chal to ay to ko kolo ma Jesus tin pa shok na chung yal chi ha san chal chi to am sacha
Toca chiba le hay un cana yo cham tichuilando no den las cosas santo ka a los peros, pero cam chiak ta kaite hermano. Ay me chek chiala la mesha baitula, ay me chek chi baitula, pero cam chiak ta chuila hermano Marciano me chichela cam. Pero baita chitulani. No den las cosas santo a los peros. Cam chiai etcétera chao, bay kunsan chi mi megneti salta, ti yo bi ay khabil ti cam yata ayo. Dijo se chalon baitula. Hasta ni wachia etcétera tal tol hopo bitol wat tol ay tohol bay kasuna chitam ti. Pero chibi kunsan chitam tu. Esego? Ni wachia ay kunsan setal ti bay kunsan chitam ti kunsan ay khabno tsot ay tak ti kunsan yo bile ti kunsan sheikh bel ti tu ay chayu cham ti kunsan aman nar ti yata ay kunsan setal chahol ti bay kunsan chitam ti. Magchela lang kang bay tu Apostol Juan. Jesús chikan habi manak Mateo, Jesús chikan mismo Cristo lana yalo yetum bekan el hermano. Ay tu gloria a Dios. No den las cosas santo a los perros ni echen joyas perla a los cerdos. Ay juncho obvio bay tu. Después ¿quién vive hermano? Después la jugal tu misma vamos a no te oxa contra in pas aisti. Ochtoke contra in. Shinak amstit miembro contra in epchejo Dios chena. Sé que chi. Yam tak am kaiti pero hay lugares que chok chuil ainti. Yo piti un solista tish, yo picham cantante tish, yo piam preka cham tish. Hay un sachon yal no al, hay un sachon hish kanesh. Oxa yalo ya tohila. Takteja yo, ay ish unin ay winak unin la ya tohila ta toheyo. Asa to con kamoch. Tokai tu chole la kaktu, tokai tu la santa renovación kaktu, ay un ti hochtachi, to la biochtak la han ya beli swatch en Biblia ti to la biochtak. Ay chan winach al hochtak leishi, pero ay dik am lei hochtak ay ti hermano. Mais maestro es pai ti un evangelio sharin. Mani maestro, pai junti mestro junti vivan. ¿Quién vive hermano? Ay cham komam. Yata ay setal bay kunsan noti shicham como ay kap kanhalan kanu cham Jesus chi ichitam. Ahuchita tu tok te chitbano chita meshna kulno. Emok ay chita mi kamlan hermano. Mok ay chita. Teacher hermano ay chita. Kamok ay chita gay to kam chitam gay. Kam chitam wala. Siêu sẽ ghi hàng áp hàng chui hết phải ilai te egno ai to cái ofrenda ai la vi to ali un sen coach ko ba no chitam tito tekto to sol eu asan gracia hermano ta okuy wacham komesto chokuin shashin ai kunsan lugares de chui ai ti lana yok predic hantak yok chat un celular shalani ko to chishiwa hak amak chimit celular tinani shashin shubai chinega ti lan yel ta qanes comandos lan yel ta mensaje ya ambas makchela lan yel un celular lan anteno ko lan yok whatsapp lan yok ay kun toh mensaje malana ay chu dialog kale lan toh kawi kule malana yok juego lan yok video lan shift lan yuhi hasta ibla yok predicación lan yel ta qanes comandos lan yok wayan lan yok shift se chugila lan palcha lan chambelo. Pero acá hay gracia, hermano, que amakchel chieten to yu casa de Dios. ¿Quién vive, hermano? Sheyata ayok may gustan noti may guchita de tok tek to kay bakayila. Oklak to okay kontra yin. Asha hay bas ko yailal. Chikmak wachel am pre ka kana Dios kay di walmero. Makchi ko ministro kay di ay gok magam. Hermano Mingo, pero ay tu huksha. Hermano ti. Sa chuba miembro chila. Shalwa kana Dios. Kayo yalong kane Dios askati. Kayo yalong kane komam Dios ko chi ay baistit anima kontra. Hin magambay chi te be chi baisti. Ay ba chiale ko kumal? Ay ba yop chiale to au kham prekal? Imansha na junto bien, mansha kuyo junto, tokayan chamti, tokayan nakti, bay ba sa chiala, yop sa yaon chamyan, to hila tawat bay ba cham, pero awas hay na pasyailan. Pastor, chakbe, catequista, sebat, hay oración, hay nawal, hay kukub, hay short, hay chi, hay kushin, hay no, hay civil, hay crítica, hay comam Dios tishet chon ontira seba shek. Mismo awak ogna pas o kontra yin hasta ibe chochon lai kam yuheb. Quien vive, hermano, vean kukul shek kan no, me vean kan no. May guapas ya la ibe Jesús es buen pastor, si todo to kalnelon.
Pecet hile jenanani. Kalnelon machion manon se que chi. Deja yo para la justo to. San ato con chi shibe kana Dios. Ahon tan chita to kay invitación to kay wag yut to paen. Wal sata cham ahmul dan te kalan ko tek on to hermano kam slow sen sat ay ni tekan ay kuntan loh to sol hakan tinani abi. Tekalan ko siya anto hakan sol tekalan ko lipon to ti sol tekan ay ko kan Dios cinco tin nan ko lo nan ko wesel tek te chubano chidam to nan yu kan chuga nan cholo tan asat sa chi ta ka chi el ti ay ti shi shimdula lan yet to tok te shi ho am lo chidam to ay cha hum bendito chidam ti cha ku sekel yuk ay to chidam kai ti kam cha lo sin tom na la yula kul to tom yo walila ay abila chidam ma shi ko mas de hinje na hermano ay to chidam etom dok lei to wa shi no chi Shinda wal chagu ko jok so an cham ko chi chana set ka chi material cha so te ho chi do yetlana na wai tela yo chi don sal shal match tak shal kosta ka chikin tela na yakatan cheo na ka chagu yetlana lowi ay to chi ala na mesha wal habi lo chi chagu yetlana lowi achel chik abala tio chido let lana loy mok chitam to wahabe lo chakul hasta chala fuera cupio bilux eran tojina afuera chala un poco los castillos fuera saque fuera tu chegue no chito ina to chaku kul material pior sata comamos hermano quien vive hermano pero civil vaya ay que hermano cual que te juntas la hay gente ley comandos cuales tisla hay con cuyo can Dios hay becam chale habla ayon yul kona hay bejoch cuyo can Dios hay unin hay mag eliau to hay mag techa cuyo can Dios nani bueno yo cobi buenas yo cobi hermano yo cobi la santa carismática y hay con católica hay to ortodoxa hay to Antioquía hay to Jeremías y hay to wal humbulan ko bi petok ayon jong kuyub ay ko na sa chumbay ko na hermano mas sane mak ay kun miman debilidad un cristiano un cantante un predicador un solista mas na chap ni puro asan taktil asan chiten la asan hola atok asa ay contraseña ay siya m ay siya a ay siya p asa hun ilawa ja hun internet la hun la hati puro mas tok chumbay ko na tok dai bi kun biblis ko kuyak bay ko nati nani so lang het no tok lay Dios ci yulwa yule na ay siya halit sa chi halit tu amwal am biblia tu chi kuy isma ayeshma ayon cham prega cham sierve pit ni tu am cham biblia lang ku kuy ni to wa ay puro taktil lang siya ko tag to ko masa ni tinani abi magam devil ira ko shole khiya to herman mana ata frijolito sin camper sin ha mensaje aska ha tu am wala tay ko taktil chok se chufti nan tu she internet tu publicar to ay zeta meg to kumper shali loch mo ang evangelio ka shali khali herman chuit ay noti alliance ay noti chosunil ay noti mata kan Dios shali khali hermano hasta ay grabación no kun ischa ay wa kun ka música ay kun no may el ta primera volume isti yeto kun winak wa transferir as abakit abi Tia hermano asnak am bachel tak bolum ish yakwina kishal ay bachel tak ay aket sal chapni ay on aket sal au ta agita kay di chualo ni aket sal abi mahabe awa yalo ni inshin ichamisha o kusta to ichamiola no kama ach hento 20 años insha awali nil hakot sebi etam doch le Dios ay baito ko celular tinale hermano abi kamna bas komul halo ni indak ama triule yeta ay to ¿Quién vive, hermano? La gente de Dios va y tú. Hasta hay un chuap hay un hermano que no es todo, pero más igual hay smachel. Hay un hermano que no es todo. Asa chuap mi celular cha habas con música en chiva hermano habas con música habshin. Asa han wete hab contra se giun que lo. Asa wam ni ahun di mahabe se dia kun di ta ahun sak sabat to ay to habi. Kai ka astu wet si sa wap ka hani. Pero cristiano. ¿Será que guardas que tú? Ano chitam te toch yeten toch no wete. Ano chitam te toch te de hun saklohti. Ano chiti toch yeten toch no. ¿Quién vive, hermano? Oh, cham comam hin hermano. Oh Dios hin. Sana wech ko ya ilal ay bekacho ancha hin. Ishwana.
Mangwatak na lang magchiyako, kule hermano, masa ni itong tiempo, puro kule chiyabilwanap, yakala, yatis tayala, aywa kolom, aywa yakan, kusa do cheng nelalok, entero wa unin, ko pobre hermanas, comadronas, toch, hekla, toch, tekbah, ay, wayayam kam sa tena, tekan nawal, tekan setal, tekan al, tekan et, ito lang het ng lay kumam Dios. Kasi ayong wina kung tayo hunsan ko holom shetit sut na nani sut chiga chegi chom biling con chica ama kay bayo wa kul kumam la ira de Dios hermano. Quien vive hermano. Chame yil ko familia nan shay ba chehab ko unin awal kay ti kalnel kay ti be asha chel do hila chita ma chishat wal pe algo tsel el yo ko uni huninal. Etum dokle Dios cha wa bi cham cha wal yol chok wes cha wal hun pok ayinchi. Ha tseu na akabi. Yap ang chamam cha uni na dito cha chel na dito cha tseu na tol uni na maka cha uni kay cha shung ko dito la tol uni na kamak ok kuile na ta uni na ok na kanlay na yu cham komam tayet kala Dios ya ok na quien vive hermano abash huni na chel na na ibe yop chum ei ka huni na hermano Siya siya kata sah kan lem toh kan wet acho kan kanal chehal kanal chial kanal mono al ta isto kan malinje to la malinje si buenas wal kana wi chama ye kana ko familia ba actividad sa wa ba actividad buenas ya honta isti chutal ko sa okay tol mo hayet ko mas wah wal ya huna chi kana be centro cho sunil ki shabah ya awash ay chol ya antor wal ay no la cha men sa ya ni ya shabay cham ko mam hermano Etam dokle Dios. Kaito et ma kaiti chutin ba. Aitom gloria a Dios ba cham kumam. La het non toque hermano ayulak be. Chiquil kam con respeto. Ay cristiano che jabi kam respeto. Choktayala buenos días hermano. Hilek mata shakshan hiljah. Hil kompas. Hil jawet. Etam dokle Dios chiga cham kumam de hermano. Sakute khwachena. Como hermano, como hermana. Ta in kumpare kwal kal da shin shashla ibn nan shala hilcha chawet macho wet ay isti chan chowet si chawet in si isti ayon ab tok pasiet ine chi het de le Dios a kun chon hermandad fraterna ko kamwa ko shol chu hermano la het ton tok te chi bai san Agustín di te kan kam hermandad a un chon hermandad esto hermano Mariano esto hermano Pedro lam pano lay Dios hermano Mingo apos nani cha Domingo estás cham Juanito cha Juanito estás cham Pedro cha Marcia yo kukang ap chuabi kam hermandad hermano la het no lay Dios yo soy hermana to ay kun no ehto tsetcha no ka hilcho hilchabela hilmalin hileh to ko kaitu si cham ko mam de hermano Ay magchalo gloria a Dios makamsha. Choche kumaus la hermandad chiwap kal ko angab ayon di tolcha Pedro. Asan boche kapchual Pedro ba hermano Pedro. Di hermano Marciana di chuala pero ay bay kam mangkahan ko ti halon tol kam hermandad. Ma hermano Juan. Dios resol wala ilana het no lay ko mam Dios. Te shipos ane makinche na lahan sa kam sa choli la le challe bi hasta ay ba ay ko aposto he halno oktinan tayo apodo nas to he yal kulchi halko to anak kakchin to anak soyol to anak ti ay ko yob albi sto kacha go she halno ok ayon quien vive hermano akpas cham ko mam shin mata chayo cham Espíritu Santo con kano ko to ko tegwa po holo hun nawal de bien awa yeti ay ko akwal all bata oración de batalla esto la oración de batalla si pasam chilja junto ko andi chuali presbítero andi señor presbítero ay oración de batalla que chibek todo ay oración de todo owal shi to owal con Dios ti bueno mak chao owal asan ko kolo ma Jesucristo que ya waps ay to kaya owal ay undi quien vive hermano ay cham ko mam el cham ko sol ay cham ko mam o kam hu hermandad tu am kam cho alay no al yo yali no to chwa ba hindi i chita etum do le Dios shigal cha sa khay la shin to sa da to khetse la yok shi cham ko Dios andi choche ay khay che tal hiban o kha ko parte bay ko mam Dios amen choche hermano ay ka la cheta khay hiyo nak enemigo de shin be choche to hinta wal mahi alay no al ay khin ahok tu yok cham
asan shin ay komonto oktuka hon Dios tuhin ay ka cholel hermano chutbil wainti ay cholila ay modo al ojeji uni shaldak amakshin oxom jekel kukul ila oxom jekel kukul ay ba ihak amshachu anti laihi hanil pero ay hunkan echalo ashkati para Dios Alejnani para Dios todo es posible nada es imposible ay shamchal que juntos bien cachinan hermano para Dios todo es imposible nada es imposible ay como Dios más anil chiheyu y kamcheta kamchiheyu asan shin asan bayeb kalnel Dios Yamnani ashabeb chetno doch lay Dios som chegel kuleb hebstek de kamcha chwal sa gando alashti hasta zona shin doch Dios Zeta khayban ala babaya ameshtor. Zeta khayban okhwala himba oktok hilko mulla hetushimamin okhintoch San Agustín mapayhun shati khintoch widiail estoy decidido. Asha hayzeta win kasha noch in shipton shin noch in chion shin okhwala hamulhun ahkol hermano. Oche kacho tabaweto. Nada de chum, nada de tziki, nada de porbal suerte, cham helan, cham costumbre, cham guardan cetal, cham siete potencia, canja, cham maikan, cham ibico coloma Jesucristo, hermano. Y pues ya probar al hermano, este chunco al le toch, ahí ni vuelta chum al le toch yopia y chon le cam hermano yopia y chon le camoch, vuelta juntan tú, con chalie toch hermano Mateo, tak am hun Dios ti toch ay un egnani ko pa kay shama ay kan ego ko chwala chekwidon pa kay hun familia, ay pa kay yahti baitu. Ay wag hun familia bay San Agustín ti mabaya ay kun sabah kay mi wakaf kay akil kin chigal ay hindi pero para Dios todo es posible hermano ay to gloria a Dios escuchta que shwanap kan hamondi ko kuyo ho ay hermano la yap shi radio kabashnani chiabe may hap cosita bay proverbio y may hap cosita bay Mateo y may hap cosita bay tu o cham komam iba es hermano y kaps kus kanah kukul como Dios o hek altaa asa yimbi Jesucristo. Beta ayon halshin ay magchua pasyala inti ayok tinane shin hek altaa tashi to kwa ay kubalo chana kung chwila inti ay chung haloni o kwa wape kar ay herman chalo ashkala herman khalah wa okokshi como sakut lah ok au chotalo kan herman chat putin lah okokshi tamana junto okweto Tukan be hermano Pedro ay kalbir kalah hermano tolo khatsil wag mapahon lawal din ko kana asyalon Dios nakin kahol di kam sa hewan ain sta si Dios sin ta hermano mahe ay hermano ko aplakin laho og yan chat mada chansin hasta kam sin laho og ay material un peor espiritual asahun la ayuda del Señor ko kana takam sheo chabe kana by Dios Salo he takam sheo chabek ana by Dios oje asan yeto kolo al kolo mal Jesús hermano yuwa Dios hermano kun ora ko predica déjame el ko ora al tinani y 9:20 y 10:20 ajab Dios ya yashi la hermano amén Yo quiero estar con Él por la eternidad. Señor Jesús, acuérdate de mí.
la eternidad. Cuando yo me muera, quiero estar con Él, quiero llegar con Él. Cuando yo me muera, quiero llegar con Él, yo quiero estar con Él por la eternidad. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí